Assalamu алейкум. Алга медиа каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн Ош облусуна караштуу Ош шаарындагы Жайма базарынын астында жайгашкан тоок базарында сиздерге тартып көрсөтөбүз. Тооктардын азыр бааларын билип беребиз. Бул каналды колдоо иретинде лайк басып, жок дегенде бир комментарий жазып коюңуздар. Бизге пайдасы тиет. Биз видеобузду баштайбыз. Бул жактагы газдар 2000ден деп атасак. 2000ден королевский порода. 2000 сомдон королевский порода. Бул жумурткалар экен. Дагы бул жакта машинанын ичинде бар экен. Булар канчадан? 1,5 миңден бери пекинский порода тууп атат. 1,5 миң сомдон тууп атат экен. Корозу мастек корозу. Алды да өзү. Рахмат эке. Соодаңыз берсин. Бул жакта корозу менен матчысы менен 1,5 миң сомдон деп жатыптыр. Булардын пародасы кандай экен? Мындай местный элеби? Местный эле, мындай эле короз маке экен. Mastecler 600 сом, 700 сом болуп атат. Короздар 500, 600, 1000 дери болуп атат. Ушул мастек короздор балар экен туугандар. Ушундай былтыркы чөжөлөр бул жакта дакан алып чалыш аралаш экен. Бул жакталар айтып өткөндөй баалары ошондой экен туугандар. Азыр бул жактагы короздордун бааларын да сиздерге билип берели. Бул чоң корозду эттүү экен. Канча килограммда берет экен бул? 2,5 kilo, 3 kilo var. 2,5-3 kilo 800 сом баасы бул жактагы. Мына астына короздор канчадан экен? 600-700 сом. Канча сом дейсек буну? Bu ağaç 600 som. Бул 600 сом. 2 kilo. 2 килодан алыс. Көп берет туугандар. Мастектер чага? Же сизде бардыгы короздорбу? Var horoz. Бардыгы короздор экен. Var horoz. Булар канчадан дейсек? Бул мына кызыл азыр тарткан. Bu 1000 som bu. Бул 1000 сом экен. Канча ет берет ал? 3 kilo. 3 кило ет берет. Алуучулар болсо, номериңизди чыгарып коеюнбу? Yok bu başkasının var. Жон кой дейт, макул ака. Соодаңызды берсин. Бул жактан ака корозду алып тур, 1000 сомго алдым дейт. Бүгүн алдыңызбы ака? Бүгүн алып тур 1000 сомго. Бунун соясы да барбы? Бул короздор сойгону туугандар, этти көп берет экен. 1000 сомго алып тур. Бул жактагы короздор 700ден экен. 700дөн бары. Бул жакта мастектер канчадан дейсиз? Сиздики эмеспи? Бул короздор 700 сомдон экен. Билбейсизби ака бааларын? Bu kara tavuktu 800 som dedim ki aynen. Koro took 800 сом деди. Мына кызылды канча деди? Kızılları 700 som. Кызылдары 700 сом экен туугандар. Бул жакта коёндор да бар экен туугандар. Ал сиздерге бааларын билип берейли. 2000, buna 1200 сом. Мына чоңу 1200дөн. Мына кичинелерчи? 1000 сом, 1200 муналар. Булар 1200 сомдон экен туугандар. Neşmi diyorsun bana? Sağdaş geldin abi. Буларды ака 600 veriyorum. мына кичинелер канчада деп атасыз ака? 350, 400, 500 сомдон экен туугандар. Мына башкача окшойт эка буларыңыз, а? Булар канчадан дейсиз? Bunlar 200 сом. Булар 200 сом. 350, 400 сом. Канча ай болуп калды бул коёндорго да? Ашпаса 2 ай. Ашып барса 2 ай болуп тур. Жакшы сатып алган экен. Соодаңыз берсин. 250ден? Барды 250ден. Жок, бир дана. Бир данасы 250 сомдон экен туугандар. Ошол 1 айлык, 2 айлык коёндору булар. Өзүң тандап бересиң да, эркек ыргачысын билип. Билесиң да? Ошол ак түстөгү, кара түстөгү бардыгылтары бар экен туугандар. 250 сомдон экен. Көп алса канчадан бересиң? Көп алса? Оптумасы эле 230 сомдон берет. 230 сомдон берет экен туугандар, коптом алса. Бул жактагысы не? Бул маньяк. Бул хамяк. Хамяк. Канчадан бул? Бул икелосуна жуфт икелосуна айнакы 500 сом берип барам. Экөөсүн 500 сомго берем дейт. Бул үй жаныбарга кирип кетпейт да, толуп турабы? Турады. Үйгө кирет. Ушундай экен туугандар баалары.
Сатып алуга. Бұл жақтағы тоғықтарды 700 сомнан сатып атыптыр туғандар. Салам алейкум ака. Қаншадан да отасыз тоғықтарды? Өзі 2 штугы бар. 2 штук. Брама. Bittasi Brahma, bittasi Hashaki. Narqinsi Hashaki ekan. Hashakingіз qancha so'm aga? 600 so'm. 600 so'm. Bramangizchi? 800 so'm. Bramasi 800 so'mdan ekan tuğanlar. Barakasini satib oling aka. Rahmat. Bu жақта дағы сатылып атыптыр. Баларын bilsek bo'ladi aka? Bo'ldi. Qanchadan o'tasiz? Bunalar 850 so'm. Ona nimalar? Toplar 1,5 ming so'm. Xo'roz 1200 so'm, 600 so'm, 500 so'm. Shunday ekan. Narxinda o'xshaydi aka, koreyskiy. Ono top deydi. Top kiygan sol yaponskiy deb qo'yinglar bularni. Yaponskiy parodadagilar. Tuğanları shunday ekan bolalar. Ushul tovuqlarning egasining nomeri 0551 84 22 21. Ushul nomeriga chalib, ma'lumot bilsangizlar bo'ladi, ala turgan bo'lsangizlar. Sodangizlar bersin aka. Hozir uzoqdagi induklar bor ekan. Balalarni bilsek bo'ladi aka. 2000'den de atamiz. Bardig'ini. Bardig'ini. Söyleseniz 2000'den kamı var. Bu yoqda bardig'i mastekmi je? Mastek bardig. Tuqumga kirgan bular aka. Kirgan. Tuqumga kirgan mastekdir. Qaysi jariki bular aka? Qarasu. Nomerini chiqarib qo'yingmi? Mayli chiqar. Ayting. 50 0550 07 07 04 83. 04 83 shu nomerga chalib turib alsangizlar bo'ladi. Uyingizda baruvdagan aka bu o'shanda? Qorozlar da bor, ha? Qorozlar da bor. Chalib bilingizlar, olingizlar tuğanlar. Sodangiz bersin sizga aka. Hozir bu yoqdagi qoroz bor ekan. Ma qoroz kimga qarashdi? Qanchada o'tasiz? Qoroz 1000 so'm deydi. 3 kilogram et beradi deydi tuğanlar. Soygun qarasa soya turgan qoroz ekan tuğanlar. Bu yoqda sizga qarashdi o'zi? Ma bramalar kimga qarashdi? Hozir egasi yo'q ekan. Kaptar sizga qarashdi aka? Qanchada o'tasin? 300 so'mga 200 shunda 150 dan. Bu erkek qirg'achi mastek, qoroz mastek. Jup eko. Bular tuxum beradi? Qay parodosi oti ne? Bittasi Havanya, bittasi Ko'kpar. Ko'kpar Havanya deydi tuğanlar. Satib ol aka. Sodang bersin. Hozir bu yoqdagi aka sizga qarashdi u? Qanchada o'tasiz? 2000 so'm xorozini aytdim. 2000 so'm xorozini aytadi. Bu qanday parodasi aka? 1,5 so'm. Massagi 1,5 so'm. Xorozi 2000 so'm, ha? Bular parodasi qanday? Brahma degan parodadagi qoroz to'q ekan, to'g'onlar. Tushidagi boshqacha ekan. Qancha kilo et beradi aka bular? Va hozir turishi 3 kilo bordi. 3 kilo, 4 kilo, 7 kilogacha yuk beradi. 7 kilogacha beradi deydi to'g'onlar. Sodangiz bersin aka, barakasini bersin. Bu yoqda da bor ekan, bramalar. Kimga qarashdi aka? Qanchada o'tasiz? Makilari 1,5 mingdan, qorozi 2 ming so'm. Makilari 1,5 ming so'mdan, qorozi 2 ming kam bor. Mas qoroz o'xshaydi aka? Qoroz birovlari. Qoroz birov, qolganlari makilar ekan tuğanlar. Ular tuxumga kirishdi aka? 3 o'tib o'tadi. 3 o'tib o'tadi. Ikkosi bir oy ichida kirib qoladi. Ikkosi bir oy ichida kirib qoladi deydi. Ularning yumurtqalari qancha turadi aka? Har qanday? 200, 250. Bular kunini to'ydi. Kunini to'yib tuğanlar 200-250 so'm turadi ekan yumurtqasi. Toza paroda Brahma? Toza Brahma paroda ekan tuğanlar. Sodangiz bersin aka, sotib oling. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz aka?
2000 buldum ki. 2000 таза екен же чалыш па? Таза екен. 2000 сом деп атып тұр туғандар. 2000 тартып болған да. Мына қорозыңыз тартқан екен. Ана содаңыз берсін екен, сатып алың. Кеткечейін. Азыр ушул машина сатып алып тұр. Сіздерге бағасын біліп берейлі. Салам алейкум. Кімге қарашту ака бұлар? Сізге қарашту? Қаншада атасыздар? Kaçını alır? Мына боздары қаншадан дейсіз? Kaçını? Мыналар боздар. Boraz 500 somla, bananası 1000 som, mağarası 1000 som, ananası 600 som, mağarası 600 som. 600 сом. Содаңыздар берсін ака. Шундай екен балалары туғандар. Ушун менен биздин видео соңуна чыкты. Видеону колдоп, каналды колдоп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Жана WhatsApp группалардан, Telegram группалардан бөлүшкөндө унутпаңыздар. Сиздер менен алга медиа каналы болду. Сак саламатта калыңыздар.